U skladu sa temom projekta, materijali za izradu obloga za rane, pokazali smo neke rezultate koje radi naša hemijska grupa na Tehnološkom založnom fakultetu. U pitanju su hidrogelovi za izradu obloga za rane i to za duboke nekrotične rane i rane od okotina. Koristili smo polimere polivinilakog polihidroza u koje smo elektrohemijskim putem, elektrohemijskim sredstvom sintetisali nanočestice srebra kao aktivne supstance koje treba da obezbede to antibakterijsko dejstvo i dobili smo dobre rezultate. Pored toga smo pokazali da su naši uzorci bezbedni kod ljudske ćelije. Zapravo radili smo testove citotoksičnosti na ćelije, fibroblastne ćelije pluća i ćelije fibroblastne i mišićne fibroblaste i dobili smo dobre rezultate. Da, radili smo snimanja na temu, tako da smo uspeli da izdvojimo pojedinačne nanočestice srebra na materijale. Predstavila sam nanočestice, to jest nanobelt-like particles, napravljene od polifenola resveratrola, s kojima planiramo da radimo dalji dizajn materijala, s obzirom da je njihov fizički oblik veoma zgodan za dalju manipulaciju. I ovdje sam predstavila kako izgleda sinteza čestica, njihovu karakterizaciju UV-visom i ftirom. I također sam predstavila dva testa koje mi rutinski koristimo za ispitivanje bioaktivnosti i citotoksičnosti, kao i nekoliko antioksidativnih metoda da dokažemo da čestice u toj formi imaju dalje antioksidativnost. I čemu bi to na kraju služilo? Planiramo da pravimo kompozit i sa nanočesticama selena ili nekim drugim materijalom koji će dodatno da obezbedi antibakterijsko dejstvo, a također same ove čestice mogu da se koriste, na primjer, za odlaganje scaffolda ili tako neku aplikaciju gde bi njihova fizička forma bila bolja nego čista supstanca u neodređenog oblika čestica. Će to imati neku od biomedicinskih primjena, sad ispitivanja će pokazati, s obzirom da jeste bioaktivno i može se reći da je bezbedno, ali zavisno od toga na koje bakterije će delovati i gde procenimo da je primenljivo u daljem dizajnu, odabrat ćemo svrhu. Može biti i za dizajn obloga za rane.